Dear students, আজি তোমালোকৰ লগত exercise 2.3 question number 1 discuss কৰিবলৈ লৈছো। question number 1 টো আছিল যে px বহুপদটোক gx বহুপদটোৰে হৰণ কৰা আৰু প্ৰতিটোৰে ক্ষেত্ৰত ভাগফল আৰু ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰা। Roman 1 টো আছিল চাবা px দিয়া আছিল x cube minus 3x square plus 5x minus 3 gx দিয়া আছিল x square minus 2। এতিয়া ক্লাস 9 ত আমি বহুপদক হৰণ কৰা শিকিছিলো। x square minus 2 এ হৰণ কৰিব লাগে x cube minus 3x square plus 5x minus 3। প্ৰথম পদটো আছে সোৱা x cube, এফালে সোৱা x square। এতিয়া x square x cube কেবাৰ যাব 1x বার হয়নে, কাৰণ আমি জানো a to the power m into a to the power n কৰিলে কি হয় a to the power m plus n হয়। তেতিয়া হলে x square into x কৰিলে কি হ'ব x এটো 1 আছে 2 plus 1 মানে কিমান হ'ব x cube। x বার দিলো তাহলে x cube পালো। এতিয়া minus 2 into x কৰিলে আমি কিমান পাম minus 2x পাম, কিন্তু আমি x square তলত নবহাও, কত বহাম যত x চলকটো আছে x চলকটোৰ তলত বহাম। এতিয়া চাবা x কিউব আমি কি কৰো হৰণ কৰোতে ওপৰটো পা তলৰটো বিয়োগ কৰো হয়নে। এটা x কিউবৰ পৰা x কিউব গল 0 থাকিলে ইয়াতো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব। বিয়োগ কৰিলে কি হৈ যাব মাইনাস মাইনাস এটো প্লাস হৈ যাব। ওপৰৰ পৰা minus 3x square নামানো প্লাস হলে প্লাসে প্লাসে প্লাস, গতিকে 5 plus 2 কিমান হ'ব 7x minus 3। এতিয়া চাবা আমাৰ minus 3x square আছে, গতিকে আমি x square লগত কি ইনটু কৰিব লাগিব minus 3x square minus 3, গতিকে minus 3x square হল minus 3 into minus 2 কিমান হ'ব minus minus plus, গতিকে 3 into 2 মানে 6। গতিকে আকৌ চাবা আমি আকৌ ইয়াত কি হ'ব আকৌ মাইনাস কৰিম, মাইনাস কৰিলে তো প্লাস হৈ যাব, প্লাসে মাইনাসে মাইনাস, গতিকে 3 minus 3 0 হৈ যাব। ওপৰৰ পৰা 7x নামিব, ইয়াত মাইনাস যেতিয়া কৰিম এটো হ'ব মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, গতিকে প্লাস কৰিলে আমি 6 plus 3 কিমান পাও 9। সাইনটো যেহেতু দুইটাতে মাইনাস আছে ডাঙৰটো কত মাইনাস আছে, গতিকে মাইনাস 9। এতিয়া ভাগফল পালো আমি কিমান x minus 3 আৰু ভাগশেষ পালো 7x minus 9। তেনেকে roman 3 টো সোৱা roman 3 টো কৰিছো। px দিয়া আছিল x to the power 4 minus 5x plus 6 আৰু gx দিয়া আছিল 2 minus x square। তে 2 minus x square টো তোমালোকে minus x square plus 2 এদৰে লিখি লব পাৰা, মই কিন্তু তেনেকৈ ৰাখিছো। এতিয়া কি হ'ব x to the power 4 আছে, গতিকে minus x square লগত কি ইনটু কৰিব লাগিব minus x square, x to the power 4 হল minus x square into 2 মানে minus 2x square হল। এতিয়া minus 5x তললে নমালা plus 6 নামিলে এটো আমি মাইনাস আছে ন আগত মাইনাস আছে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, গতিকে plus 2x square হৈ গল। এবাৰ চাবা আমাৰ কি আছে 2x square আছে, গতিকে x square লগত কি ইনটু কৰিব লাগিব minus 2, কাৰণ ইয়াত মাইনাসে মাইনাসে তেতিয়া প্লাস হৈ যাব। এতিয়া 2 into x square মানে 2x square হল, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস চিন হল, 2 into 2 মানে কিমান হ'ব minus 2 into 2 মানে minus 4। গতিকে 2x square to cancel to 0 থাকিলে minus 5x নামি আহিলে। এতিয়া এটা প্লাস যেহেতু হৈ গল বিয়োগ কৰিব লাগিব, গতিকে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ গল, প্লাসে প্লাসে প্লাস 6 plus 4 কিমান 10। এটাকে ভাগফল পালো আমি কি minus x square minus 2 আৰু ভাগশেষ পালো minus 5x plus 10।